اسلام آباد ہی سی عامد دی فنیم گاچی BNP سینئر راشون اختر حسین لانگو اور شفیع مینگل ضمانت درخواست منظور کنک بتا ریلیز آرڈر رسگا پاس پارٹی وکیل جیلا روان انعامہ قائم مقام صدر BNP ساجد ترین ایڈوکیٹ اتران کتا گشتر یکبر پدا ایگب ثابت بوتا کہ پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل اور BNP قیادت موقف درست بوتا پنجگور گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چٹکانی تروکیا بدعنوانیہ چی مکھنے موضوع طرح کالج آڈیٹوریم آلہ یک سیمیناری بجم دارا گتا کوئٹہ دمک ادار گنجیا دو ناشنا سے سلا بندے دکانہ داخل گتگاں اور 1.5 لاکھ کلدارہ گیش نگ درتگان و مداخلت کنگی سراہ ابراہیم واسد اللہ سرا تیر گواری کتا تیر گواریا چھے ابراہیم بیران بتا آل رس کی طرح پولیس رستگ اور تبتی مردم اسپتال سر کتگا ملکہ پولیو نو کی کیسی دیمات کا بلوچستان ضلع خلا سیف اللہ یک چھپ کے پولیو چھے معذور بتا قومی ادارہ جان سلامتی آوتی بیانہ گشتر یوگی ملکہ رو کی سالہ پولیو کچ چلو شش بتا قلعہ سیف اللہ چی پولیو دومی کیسیں ایشیا پر رو کی سالہ بلوچستانہ چی پولیو کیسانی کلی کچ بستو سیف ہوتا ملیرہ شالتی ٹاؤن پولیس بطہ کوڑی حوار جنگ اتحاد دیو کے ملزم دستگیر کتا SSP ملک کاشف آفتاب عباسی ردا شہری بروقت اطلاع اسرا شالتی پولیسا 1 کروڑ کلدارے لوٹو دستگیر کتا ملزم پجار آفتاب الطاف حسین نامہ چبتا منشن ردا ملزم آفتاب دمگا وسیع مالکی گرا کار کتگ آئی قبضہ چی ایک موبائل فونے ہم برآمد کتا ڈبل کار اینٹی نارکوٹکس فورس سے ردا وان گزانگی دارہاں آوار ملک کی عیدگی شہرہ منشیات شپوکی اور باہ کنگی رد بر جائیں تینیا ماں دا جتائیں دمگا جتائیں یہاں پیشنا 12 کروڑ کلدارہ گیش مالیت منشیات برآمد کنانا 7 ملزمان دستگیر کنک بتا تعلیمی ادارہ کاروائی نیامہ M1 اسلام آبادہ ملزمہ چے 460 گرام آئس برآمد بتا دومی نمگا ٹنڈو جام حیدرآباد ملزمہ چے 5 کلو چرس برآمد کنک بتا گنجش انکاری وزیر حتی تارڑا گشتہ کی پاکستانی بانداد محفوظ دستائیں اچوڑے قوت پاکستانات تاوان دات نکنا اسلام آباد نیشنل یوتھ سمیٹر چتران کتا گنجی وزیر عطا تارڑا گشتہ مروچی مراگشہ پاکستان گیتریں اور ہنرمند ورنہ موجودہ پاکستان ہنرمند ورنہ ہمی ملکین پاکستان ورنہ ملک کی دیم رویہ آسکت ادا کنگا بستو ششمی آئینی ترمیم اسرا فل کورٹ بینچ واسطہ سپریم کورٹ 2 سینئر ججاں چیف جسٹس نمدی نوشتہ سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ و جسٹس منیب اختر نمدی نوشتہ کے 1 اکتوبر کمیٹی میٹنگا بستو ششمی ترمیم کیس فل کوٹا جنگی فیصلہ کنک بتا نمدی ردا فیصلہ کنک بتا کہ کیس 4 نومبر فل کورٹ پشکن کمیٹی فیصلہ حابید اچکاد لیس شین کنک نبتا 2 ججانی دیوانہ فیصلہ کنک بتا بستو ششمی ترمیم خلاف کیس 4 نومبر فل کورٹ پشکن ہمیں ہفتگا بستو ششمی ترمیم خلاف درخواست فل کورٹ دیما جنک بتگا گنجی وزیر توانائی حویس لگاری گشتگ انوگی جاورا ہمیں گندگی کے دے میں 10 سالہ پر لین نیاد گیش با اسلام آبادہ 3 ٹینکا چے پران کنانا آئیے گشتگ آئی پی پیز معاہدہ ہاں اچ کت نہ کنے آئی پی پیز مالکانی مہربانی کے اہاوتی نہ قربان کتا کیپٹو پاور پلانٹا مرلہ وار گیس کم کنک دی کیپٹو پاور پلانٹ ادرگتا IMF شرطہ سجم کنک دی گنجی وزیر لینا گشتگ سولر نیٹ میٹرنگ واسطہ ریگولیشن اور پرائزنگ میکانزم بدل کنک لوٹا سونامی یک قدرتی آفتے کم گندگی بلی آئیے آئے گا پر شہر تباہا مروچی میان استمانی روچی
برجم دارک بوگائیں یہ روچے مول مراد ایشین کی ترندے اور سب بابتگیں آفت دیما دارگے آترا سرپدی دیگی سندھ مکران تیاد دپا یوریشین اور انڈین پلانٹ رسن یہ سبڈکشن زون زمین چند واسطہ نام دارا اور سونامی ودی کنا 1945 مکرانا شدت زمین چنڈا امی وڑے سونامی صوبہ کراچی گوادر ایران و عمان کش گرانندوں کی نزدیکا 4000 مردم ویران بتگا خیبر پختونخوا قبائلی ضلع درباری وزیرستانہ عازم ورس روڈ پر ناشنا سے مردمہ راکٹا گو گاڑی نشانک جوڑ کتا اور تیر گواری کتا راکٹ عروشہ چیز سی ٹی ڈی پولیس اہلکار حوار 6 مردم بیران بت کے مردمہ 2 سیویلین اور 1 پولیس اہلکار حوارے خیبر پختونخوا ضلع ملخن نے تحصیل بڑھ کے لہا جنگ چوک کے نتیجہ سلا بند مردمہ تیر گواریا چے 5 مردم بیران بتا چشکی ایک کے ٹپی بتا تیر گواریا پر سلا بند مردم فرار بتگا حکومت آئی ایم ایف وام پروگرام میں یک دیگی شرط سرجم بتا رہا کہ مالی سال واسطہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ای سی سی منظور کتا گڈی منظوری بنجی کابینہ چیز درگی وزارت اذان کی دستاویزات ردا گردشی واما گیشی باو کم کنانا سیشا شرف کلدار ادا حرگی گوستگی مالی سال گردشی وام 2067 92 ارب کلدار بتا اسٹاک مارکیٹا 92,000 پوائنٹ حد بال بتا چشکی تبادلہ مارکیٹا ڈالر ہم ارزان بتا کرنسی ڈیلرانی ردا انٹر بینک کا ڈالر نیادہ 9 پیسے کمی پر 272 ہت کلدار ابتاج پیسہ حاصر بتا دومی نمگا بے پاری ابتگے دومی روچا زبردست سی دی بتا رو کے سالہ بچی اورانی نیامہ اورانی ریکارڈ دیمات کا 1 جولائی بغیر 1 ستمبر ادا اور 30 سال نسبت 24% گیش بتا بشی اورانی نیامہ سرجمی پاکستان کلی وڑا 109.7 ملی میٹر گیش اور بتا وقتی 6 ماہ نیامہ درستان گیش اور سندھ بتا چشکی بلوچستانہ 109.2 ملی میٹر اور بتا ہما کے معمولہ چی 105% گیشاں چشکی آزاد جموں کشمیر معمولہ چی 19% کم اور ریکارڈ بتا